Sagudayan nga ron ti surat ni pagayan tayo nga babi. Dear Manong Nemi. Manong Nemi, makaanos ni ayat kunada. Makauray, oray kasanot kabayag na. Ngamandaman ti kinikundaway nga mangimaga Manong Nemi, nga sayang kanulaeng di kiti panawen, nga palabsek, gabuta, di ka numit ururayek, kat kasla saan nga mangnamnama, uno saan nga manamnama nga mauray. Ngamjak pulos na pukawan tinamnama Manong Nemi. Gabuta pa check, nga dumteng to nga magunod ko, tikal kalikagumak unay. Dati napudno nga ayat, kat awan patingga na para kanyak. Ken para kanyak saan ang mabanog ni ayat. Manong Nemi, may sakmet kadagiti kang kanayon nga agbibuya kadati nga programa, kat naawi sakmet, tapad asakmet kunak nga ibinglahi. Dati pagkasalitaan, tibiyag ko kinayat at pulos malipatan. Tamarmaring kunak, damat may mati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak na dumdungeg kanagbibuya. Ngamsakbay nga rugyak ti amin. Kablawan kayo, tinaragsak, kinagasat nga oras yun dita Nemers Studio. Kas naman tan dagiti padak na dumdungeg kanagbibuya. Kada kay amin-amin nga sangapada. Nanaro na kayong Manong Nemi nga sikat itimun dito nga programa, kan sikat imang tagbihag, kada ito yung pagkasalitaan. Kas naman nga rod Manong Nemi nga rugyak ti amin. Nasurukan nga makatawen Manong Nemi ngagdaddato nak. Iti babay nga pakariknak iti ayat nga nagpaiduma. Ti babay Manong Nemi ng karik nga iso tagbalinto nga asawak. Ti babay ng karik nga iso tagbalin nga inari kiti anak ko. Iso da ito'y ni Alma. Ni Alma Manong Nemi kat gagangay laing nga servidora iti may sa karinderya idinto ta siya. Kat may saklay nga tricycle driver. Nakanunno mo Manong Nemi. Takasano, narigat lang di pa nagbiyak mi. Sakit adu kami nga kakabsat. Nga putot ni tatang nga anak ni nanay. Dito man isang gabi Manong Nemi nga nakmanin kumapa ng pasyar keng kuwana ken ni Alma Manong Nemi nga maawan tinadanon ko iti balayda. Nagdamagak Manong Nemi iti karubada ket imbagada. Nga dadakano amin iti ospital gabot na disgrasya ti ina ni Alma. Nagsidukar ti riknak Manong Nemi. Nagdardanas sa kanapan iti ospital. Ni tatang ni Alma Manong Nemi tinadanon ko. Nga adda nga gruuray iti asideg to operating room. Dinamag ko nga tagos. Tata, kaanat na pasamak kininana. Nadisgrasya nga ron. Naladaw nga, nagawid. Manipod iti, napanap, naglakwan. Iti ko ang ibagada mo nga nadisgrasya. Hindi nga ron Alma tata. Agrem-remedyo ti kasapulan na kwarta. Nakaro ka diti kasasahad ni nana. Jackman amo anak ko. Ngimsigon din ang ko agad. Nasken ka nung maopera ti ulo na. Diyos ko. Kahit yung asawan, ti ulo na tinapakaruban. Kanasken nga maopera ka no. Dakilakit ibang gastos tata. Huwag nga ron. Ay na, no kaalupay nga narigat ti panagbiyan. Kasto'y pati mapasama. Manong Nemi mariknak, kasla mariknak ti dagansen ti marikna ti lakay nga asawa, iti na disgrasya. Kan kasla, may sakmatan nga anak nga masaknan Manong Nemi. Kat pinanunot ko, anya ti may tulong ko.
No kwarta awan. Ngem tinibuslo, lapas na kan panagkararag. Inaramid ko manong nemi. Ngayon daw dawat ko iti Diyos, gasapin ko ma. Tamakalasat, ti ina, ti babae nga patpatig ko. Nagipagpatnagak nga naguray ti resulta ti amin manunemi. Kinat kaduak ti lakay, ti ama ni Alma manunemi ti ospital. Idi ti kabigatan na manunemi dintengan ni Alma. Alma? Bobby? Kumusta? Ada ka din na remedyo? Napala ko nagpatulong kini ni Daniel. Malagip ko manong name ni Daniel ket may sa kanagitiya agkursunada kini Alma. Ada mabalin na manong name. Amo ka saan nga kayat ni Alma isuna. Gabutam. Malaksid ngagdin dinamag na luko tabak nang harod. Kandakil ti pamatik manong name. Siyak ti pakarignan ni Alma ti ayat isuna lang ta. Ada lang panagduwa-duwa na tas sumapsapol siguro mo ti adda mabalin na nga namnamain na nga mangilalakin mangipatagkan ko na. Oray no, natulungan na ka ni Daniel. Wen, ingkari na kaniyak. Niso amin ti makamot ti makastos. Nagkuyog kami. Nagbati iti bangko, iti pag-withdrawan ti ATM sin. Tamanginawa iti kwarta. Pangrugyan, tapos nagkastakit at damay deposito, tamarugyanan nga maoperahan ni nanang ko. May tulong ko tanyaw na may tulong ko, Alma. Kang runan na unay, hindi pa nagkarkararag ko nga sabi ko mata, balik iti operasyon. Sabi ko nga. Gabot na po yata nak manong nemi kasapulak tinana nagawidak. Kanimpadamag ko kinitatang tinapasamak. Kanya. Ay susapo ya. Sumod lagayang kang tindinamag data. Kapag nga rod nga saan ka nga nagawid. Ninanang matkat nagipag-puyat ka. Tapno may pakita nga talagang concern ka. Iti pamilya ni Alma. Ti babae nga patpatag mo, ngiging gana ita, kaya di nakamot pa inaklon. Wananang. Wanang ko nam nga, iti nakatulong ka, takwada, kaya dahil nga Daniel. Gabutabak lang ta. Ewa, ang dadangarod manin, ang awan tinamnaman baro, babi. Tapay ko na ito kastananang. Baka mat ng teti kondisyon na dyan nga Daniel. Tapno laeng isot may gastos ti panaka-opera ti ina ni Alma. Ano ito kayo sa wan? Alagat panunutem Nasika ko man ni Daniel, kas pagarikan. Kat adag kasapulan, pag kasapulan, kat kursunadam, napintas. Saan kakanta nga mang ti kondisyon? Nga tumulong, sungbatan no ipayin ti bagina. Ay na anak. Di taong, anong ko natin Tagalog na kayo? Ang taong nagigipit, kahit sa patalim, kumakapit ko na bakit. Manong na handa ako nito silid ko, maturog ako matikunak, kamtsak mat makaturog. Pampanununtek ko na datatang kininanang. Kadag peso. Posible nga ta. Nga da-inted ni Daniel na kondisyon. Tapno laing kastakit umanugot. Nga mang tulong kadakwada. Ngayon sanak to mabukawan tinamnama. Naging nga nawayan tupay lang. Ni Alma, isukit isun tupay lang di patpatik ko.
Baligit yung operasyon manunemi nakalasat ti ina ni Alma. Pasaray mat dumoasa kiti ospital manunemi nga mang bisita ken mga mo mang kumusta ti kasasaad ti bakit. Kaya minsan nagundawi manunemi nga ni Alma tinadanon ko mang bantay kininanang na. Kumusta ni nanang mo? Sumaysayatin. Siguro makalawas pa mabalinan itong tinumuar. Diyan itong balay ng paungar. Kasumat na kataktal tinagastos. Takkel. Imbagdaan ni Daniel nga nang tulong ka na kayo. O ang Herod. Alma. Mabaling ka din ka saludsudin, no? Ada ka di kondisyon ni Daniel? Anang tulong ka? Kada kayo? Bobby. Diyak kumakayat nga ramidan. Ngayon para lang ti pa nakaispal ni nanang. Ano rin, Jay? Ito no, nagawid din ni nanang sa Jibalay. Siyak tumat sumubulat nga mapukaw Jibalay. Ano tikit mo sawan? Makiden na akin ni Daniel. Alma. Asawahin na ka ni Daniel. Makiden na aklahin kang kuwana. Di ka mawatan. Nagasalda ti bagik kang kuwana. Kat kasukat tinagastos. Di ba nakaispal ni nanang ko? Ngim ipatpatig mo ni Daniel? Saan ko ipatpatig ni Daniel? Tayo di ko mapailahin niya. Ang naklon ko iso na. No ipatpatig ko. Ngim kapilitan ng itong palak. Gaputan na kasuratan. Ito mayawit ko ni nanang. Umay na tumatan alay ni Daniel. Tapno yawid nakmatan ni Jipalayda. Kas asawa na. Diyak may ladawan manunemi no anya ti mariknak ididay nga namo. Kasla agkapsot ti riknak. Kaslak mapupukawan ng tinamnama ngim api nga ta. Iti kaawanin tinamnamak, kaslas diyang kumat nga may ibawing tirik na kiti sa bali. Alma, saan ka di pulos nga makapagkit-kit? O no, talaga ka di nga tarigagaya, met. Gabutas siyempre, no agnaid kanto ni Tibalay da Daniel. Siguro, may sakan tumatan ka na kita'y Serbian na kita katulong ta. Gabutabak ng dangarod. Naragsakan nga tayo di danana. Bobby. Oras sa anak naragsak kas paganikan. Titulag. Ulitek ada kasuratan. Kasano nga rin di pa nagayat ko ka. Amumat ng iba't pati kaunay-unay. Kasano ak nga rin. Alma. Bobby, lipatan na kon. Mamati ka na pudnot panagayat mo kanya. Ngam sayang datang ayat. Ta saan siguro na ikaringa para kanya. Ibauwi mo lang iti sa bali. Di ka di pa nabanog ang mga arim kanya. Nabayakin sang kadi. Nangaroon na ita. Arig na saan akong nawaya. Tawarin naman no saan na ikasahar kas pagarigan ni Daniel. Saan akong nawaya. Addan agtagikwa kanyak. Na isaldan ti kararawak ken ti amin-amin ko kini Daniel.
Kat pudno manong nemi, idinadamag ko nga andan ni Nana Sabel nga ina ni Alma iti balayda. Napanak manong nemi, tapno maamuak no talagang awanan ni Alma. Abag isumat manong nemi nga nakitak ti kotse nga nakasparada iti sangon ti balayda. Nga malasing ko reta nga kotse manong nemi, kotse ni Daniel. Inyabay ko mat ngayong parada manong nemi tricycle ko sa akdi manon. Tapno kumusta ti bakit. Nadanon ko dito ni Daniel manong nemi kasasarita ni Alma. Ay, Daniel, sumrek ka, dumanon ka. Kinuna ni Alma. Umay ko kumustahan ni nanang mo. Aday di kusina. Sa street na kintatag ko. Excuse me. Sir Daniel. Ay, Bobby. Inak na kumustahin ni Nana Sabel. Sige, tuloy mo. Kumusta kay Nana? Ay, Daniel. Ay, Daniel. Bobby ko na kumaisus. Dahil sakit yung diferensya ti kunada nga nakaro nga pa nakadisgrasya. Kumusta kayo, Nana? Agad kasi na po Diyos nakit na ispalak. Si bibiyagag pa ilahin. Iso na lahin ta. Tanya, Nana. Amom samat din ti napasamak. Ti may panggap kenda Daniel kini Alma. Naistoryan kanyak ni Alma, Nana. Iso nga dadtoy ni Daniel. Tapno, iyawid nanti anak mi. Ay na, Babi Barok, sika kumati kayat mi kahit nga manugangan. Narasingpet ka nga rot ka nagagit ka. Eh, gusto mo din tinapasama. Sambad nga rot nga mabaling nga saan nga tungpalin ni Alma tiya nagtulagan da kini Daniel. Awan ti maramid, Nana. Dapat patigman nga amang ti panaka-espalyo ng ti anyaman. Ay, nataon ti magyamanak ti anak ko. Nagasagana nga mga salda ti amin-amin na para laing ti panaka-espal ko. Hangim, oray kay papanan na, apa nagsagaba, iti pagtungpalan na. Tagsagaban tunga ti na ni Daniel, Nana. Ti sumat ti ko, Nana. Saan ka numot nga ikasar ni Daniel? Api nga kayat na ka din na. Netadyak maawatan kadakwatan. Manong nemi na imatangak no kasano nga nagpakada ni Alma kadagiti kakabsat kan naganak kan kuan. Timulungak manong nemi ng bagkat kadagiti gamit na nga nailugan iti kotse. Kuna kanyak manong nemi ni Daniel. Babi, sir, pasensyahan. Amok nga ipatpatig mo unay ni Alma. Ang naikari siguro nga para kanyak. Hindi maaramid, sir. Dakil nga minti magapuanan no, maaramidan ti anta kwartana. Nalagsa mo mabalaw ni Alma. Gabuta. Napatag ti inana. Saan ka di? Nakasaga ng agsakripisyo. Man niya talaga tirantam keng kuana, Sir Daniel. Apay nga, kaslasam mo kayat nga ikasar. Aglibiin kami kito. Talaga kursonadak nagbaling nga asawak. Asawa ito. Kasano nga ro din no, samo kayat nga ikasar. Sa balin to na saritaan deta. Diya kadilayang bagina, tinapatigkan ka. Sir Daniel? Diya kinapintas na. Ngayon diya puso na. Di mo kahit natagikwain. Awan ti karbegam siguro, ang saludsud, iti na itangabanag. Babi, kahit ko lang maamuan na talaga. Maamuan tulat ta.
Kat mas pag-arigan talagang ipatpatag mo ni Alma, kat makauray ka, baka dumteng tumatla di gundaway nga si kan tumalatag baling asawa na. Nga ta? No, kayat bunto pa eh. Nabayagan nga pagom umaak. Kasta ka diti, panangibilang yulaeng, kadagiti pabahay, sardan niya. Siguro awan ti karapatan nga mang saludsud kanya kiti dahi tagabanag. Manong Nemi, nakabasbasit lang amin ti panagkita ti bagi numayabayak kini Daniel. Tapos nagugwapong imsyak, talagang alangalat baknang. Manong Nemi, anyalakit ngaminin ti kinakurapay, anyalakit ngaminin ti maysa nga nakurapay lang kas kanyak Manong Nemi, kas lalaeng nga ti kunam nakabasbasit ti panagkita, dagiti mabaknang. Dito na ikari, nga nairan talay nga mairumay na kunana. Manong Nemi saan lang nga nagaganak kan kakabsat ni Alma tinagpakadaan. Gabot addaak siguro. Nagpakadamat kanya. Imonan ni Daniel iti antikotse. Kitsakbay nga napanindimanon ni Alma. Gabot malabsanak si Marding iti batok ko. Babi, Alma, agyamanak. Kadagiti, naitultulong mo ka na kami. Siyempre, timulong ka, amay sa kadagiti na pas na ka nagkararag pa na kayo salakan ni Nanang. Agyamanak, hindi kang kanahin mo nga, isasarong ka rito'y, nga sala nga siyak, iti umoy mo sarong karan, hindi kat pwede nga anak ang kaabsat ko. Amok no kasano ti kinasingid, datatang kininanang keng ka. Kinapudno na, ibagbagada kanyak, nga sikat ti kayat na nga manugangin, ti mga asawa kanyak. Iso na lang ta. Amumatin din na pasamak. Alma, no dan tuman problema. Kumporme no anya man ti may tulong ko ken ka. Amumat ti balay mi. Saan kanto kumangagaluming mo masidek? Kani daw tawat ko. Sabi ko ma, tamasursurum tong ipatig ni Daniel. Kat masursuro na kamat ng ipatig. Dahil ka di idaw-dawat mo? Saan mo ka di idaw-dawat? Nagsubliak to nga nawaya. Di mo ka di idaw-dawat? Nasikan tumatlang tayatek. Kinapudno na, babi, saan ko libakan ka? No ba'y pinaguray ka tinabayag? Madlaw mo nga tamet. Manapatig ka iti puso. Alma. Nagbading kamat na nga napatig kanyak, babi. Iso na lang ta. Saan kon ngulitan pang ibalikas? Gimanatan Manong Nemi ni Daniel pinukkawanan ni Alma. Kastan, babi. Sarong karong kumatig na ganda kanyak ng kamsat ko. No anyamat problema da. No adda maitulong mo, tulungan ko maida. Sa bagay, yung karimat ka din ni Daniel, ngay tultulin na, tumulong ka na ginaganda kanyak. Aging kaandak, sidong na. Sige. Kastapay. Insusurot ko ti panagkitak. Inuman adayon nga Alma Manong Nemi nga dakmat na pupuutan nga nagtedted di kiti luwat. Nagtedted nagarubos Manong Nemi. Takasla ko la imbilang nga ni Alma kat nakapatpatig unay nga mitakat mapukaw ko. Saan ka di nga naladingit ti makapukaw iti asinuman unan yaman nga napatig unay ken ka Manong Nemi. Kat naitantanamitin ko. Sabi ko ma, tanaragsak ka di silong ni Daniel ma. Sabi ko ma.
Manong name sinagabak unay tinapasamak. Tas lay bilang ko nga dan nagkinaawatan dagiti puso mi kini Alma ngem napasamak ti panagsinami. Kas nangigak kang kuha naman nung naming ipatpateg nakmet adamat pateg ko iti puso na. Ngem kas diya tinapasamak. Inyarig ko manong naming nga nagayon ayat kami kalpasan nakit nagsina kami. Gabot na nakiden na iti sa bali. Nadlaw datatan kininanang manunemi ti kinilitay ko karagiti si Marsa Runungal daw. Ken adanutok talan da kanyak. Tanukas tang sumangpetak ka nagapo iti panagpasadak. Adaited ko kininanang manunemi nga maluto nga si Daen. Ken ibagakmat kang kuha na nga mapulutan. Nadoktalan da manong name no kasta nga gapo akon nga nagpasada mapanak ti likod ilibas ko ti bang lukat iti arak. Sakto mapamangalay ti pulutan ko manong name. Ni tatang tinakadoktal kanya. Isumot lagayam nga. Masara agbedal ka nga agsaon no kasta nga manganta yun. Kaya nga da maangot kong gat arak. Kaya ko mamati at saan ka mat nga umininom. Ngimi takit na Nadugay man tinagbutsyam dito. Yan loko. Kita mats. Tatang, pasensya kayo. Ay na, babi aya. Kinatakro ti saan nga umawat ti kinapudno. Kinapudno nga niya. Ti kinapudno nga saan nga sikawo no saan nga para kang kani Alma. Ngawan ti sa bali nga ramidam no saan nga ti manglipat. Iso nga rin ngumin inumak tap na makalipat ak. Gabo ka diti kanta nga arak, uminom ka tap na makalipat ka. Angamin tumausawang ka. Anan man ang ti mapasamak. Tatang, api nga ta kami nakastoy. Nasisino peti, agay ayat itinapudno. Iso peti, mapaay. Iso peti saan nga masupapakan. Ay gamsang nga di nga si kamitlat nagkuna. Ngay patpatag na kamit na Alma. Wen tatang, kaslang nga rin inyarig ko nga, nobya kisuna, ngay nakiasawat sa bali. Kaya mang namnama ka di palang arot mat nagsubli. Ken kayat mo ka di palang ti babae, nga nagumaanin ti sa bali nga lalaki. Tatang met, at dapat iti mga ipatag iti balo. Sa bagay, ay malasid ko maano awanin ti sa bali nga babae. Apa nga di mo iwaras ti panagkitam taglawlaw. Ay naaya, nagadudita. At ado nga amang ti babaeng lalaki. Isong ado di kiti lalaki nga saan lang may mesat nubya na, uno asawa da. Tatang, adam di kiti babae nga saan lang may mesat lalaki ti biyag da. Wala mamanulang. Kaaduan na nga lalaki nga talaga nga adda sa bali nga babae ti biyag na. Kas kumakana kayo. Ay, saan ka na ka po. Magtala barok. Ay, lakaya ko. Kasano pa kumaka at sa balik ng babae tibiyag ka. Lagay di babaklang ti ko na. Lagay di babalinda. Kas kini Daniel. Tadakil di pamati ka. Malaksig nga takin ni Alma. Baka dapay sa balik. Baka ugali na ti agkolekta ka na ti babae. No, sinuman ti kursunadan na, kat aramidan na ti amin, tapno matagikwa na. Dandani inaldaw manunemi nga dumagasak, tamalabsak met manunemi ti balay, da Alma. Tapno, kumusta ak kadakwada? Kumusta kayo, nana? Ay, babi. Ay, kastoy. Mabaling kumanin ti agtrabaho. Ngayon parparitan nak ni Alma. Kumusta mo ni Alma? Day, no, umay naig na tayo panakasuportami. Saan nga isot umay? Sigun ka na day babaunan da agad. Saan nga kayat ka ni Daniel nga rumwari suna? Anya? Anya ti kayo sa una na? Ti pagawata kakat. Adarat ta ni Alma, iti unag ti bakdak kalabalay da, uno iti unag ti naladan da.
Saan ka no kayat ni Daniel nga rumwar? Nakapupok. Kasla kasta saan nga tamat at nawayamat nga mapaniti sa bali nga silad, sa bali nga paset ti balay, sa bali nga paset ti solar. Binulan ka din nga mangted iti suportana kada kayo, nana? Oy, nga binulan nga mangted. Tagasta ka no pa tiya nagtulagan na ni Daniel. Kasla naisaldan nga namin pinsan ti biyag ti anak mi. Iti day nga lalaki. Stagayam. Awang ka diti pakakuntakan nyo keng kuana, nana. Tete cellphone. Ada. Ni Junior, ada cellphone nito isukot no kakanti tawagan na kita. Isot ito'y pambarami makisasalita keng kuana. Angim limitado pa. Apag biit lang. Tagastapit bilin ka nun ni Daniel. Stagayam. Mabaling ka di nga maala dyan no mayroong uso sa rin na nana. Ay, dahil tatadya ka mo. No mabalin, barok. Ni man la junior ko Ti pagsaludsudam no mabalin. Padakmet manong naming agpaspasada tricycle junior nga adjen ni Alma. So, minsan nga nagkita kami. Bayaw. Ay, bayaw sige kayo. Saan sama na mapasamang ti panagbayaw ta? Anin sama tin Sir Daniel ti bayaw mo? At talagang agdandan kinimanang mo? Dahil taman ti tsaka mo manong ta. No saludsutik kinimanang Alma. Noon kanot pa nagkasarda kini Sir Daniel. Di nawat may baga? Hindi, saan nga? No, sadang sakon tulang at ayawagan bayaw nagkasarda. No, nagkasardan. Mabaling ka di. Nga ori no, saan nga kami katuloyan kini manang mo, kit bayaw lang ti awag ta. Yan tangi isot na kirwaman ta. Mabaling lang ta. Nakumantakis na. Mabaling ka di nga alam ti cellphone number nga uso sa rin ni manang mo, tawagan na ka. Bayaw baka no, salut-sudak to pa akin ni manang no kayat na. Tiyan mo kakit, saan nga cellphone dahil dyan ni manang? Ipapabulod na lang kwa na. Ngayon mabaling ka di nga mamuhan. Ba manong tayo to no, tumawag ni manang, damag to king kwa na dahil tanong mabaling ko edad keng ka. Na-stricto kami ni Sir Daniel Datot ko na. Kabilan na ka din ni manang mo? Datot tsaka mo? Manong nemi, hindi kita kami manen kini Junior, napilit ko ni Sona. Indadnan manong nemi di cellphone number, nasusarin ni manang nanukasta. Nga, tumawag ken ko hana. Manong, sa mo yung magbaga nga, nagkapukan niya ka. Jun, orisan ko yung baga, siyempre amo nalatan. Imawang tipagdanagan. Saan ka napat nga ta? Ngagungat ni manang mo. Sige. Thank you, Nagawid na ka na sapa manong nemi, binulod ko ti cellphone ti Anjek nga ni Shirley. I-dial mo man dito Shirley, please. Wala ni manong, kasi ni-dial ko ako mo cellphone ko. Apay kami nga di kag-cellphone. Supay nga. Paggastusan. Kahit mo kayo nga tatawagan, apay kumama, amurigato na naggastos mo. Adaman di kita nalaka nga cellphone Bam, magkita to. Tisot di katangem. Tapno di ka sa adamat usarem. Napitas ti cellphone. May taalis to pa nga pag-chicks. Mat Shirley. Kito manong. Lumadang ka to textmate. Callmate. Di adan to masara ka magkasukat ni Manang Alma. Tati ka mangnamnama ka din to ta. So sa apo manong aya. Kaskal di lalaki. Adamat nga rod langam. Sana singpet ka.
Adot babae dita. Siyak din ang load cellphone, tikapsat ko manong nemi, katin dial na. Oh, agri-ring. Oraim lang sumbatan na. Hindi, tadamang sumbat. Ni Alma nga mismo. Hello? Alma? Sino ito eh? Ni Bobby? Ala, Bobby. Kasama naalam siya. Number nga. Ni June. Ngayon sa among kakaungan ni June, ha? Cellphone mo na ito, eh? When? Pinausar kanyak ni Daniel. Ang stricto. Sa ako lang usarin, no? Kumusta ek na ginaganak yung kahamsat ko? Dangdangan na nakakadi. Sana kung ba nga din ang ran? Sa uungat, nadya lang. Nukas na nga, sana ang tungpal ka nagdibilin na. Agkakaida kayo. Siyempre. Alma, Bobby, amo kay matpatig na unay-unay. Amo ka mang namnapakapailan kanyak. Ngayon baka no, santo pasamak di amin. Lipatan ako. Sumapul ka sa bali. Saan ka na concern kanyak? Imulamlatan ni panut mo na siya ti kasasad ko. Naragsak ka di? Saan ka naragsak? Kahit kumang nasusuruan nga ito ni Daniel. Nga marigatan natin pusok. At dadigidi ka po na no apay nga saan ko masusuruan nga itin. Tadinakmat ibilang nga asawa. Gamit lain ti pangbilangan na kanyak. Awan ti marik na kang ayat kadagiti arakop na. Mapilpilit akmat nga mangitad ti bagik ko na. Taaping amin. Baka saan lang siksikat gamgamitan na. Ador, urahin na. Urahin na? Ngagbalin to nga, sawa na. Naaramin ka naman deta, mabayin tutulag. Amo matindag di bawak nang. Musli ka dakwa, nagkitinaganak, tagtutulag. Ay, etan na kanumet, dadya nakaitan yan na. Kinaitan ni kang kuha na. Iso na lang tawang pa dito Pilipinas. Jakla mo rin tundumteng. Kanon tutdatang naman ipod sa di Amerika. Kahit nung as pagaringan tundumtengan ti asawain na. Kasanon ka. Kasanukan to nga roden. Isublinak to ang kadananan kinitatang. Isuntun ti kadak ti wayak. Ngumay tumanin keng ka. Bobby, lipatan na ko. Nangrunakit ni. Di mo kandi among nga masikugat. Haniya. Manong nemin na dumakasladyak mamati ti klase ti relasyon da Daniel kini Alma. Ngayon na minsan, niliuan, amok na niliuan lang ni Alma. Gabuti pa nagkasapulan na. Manong nemi. Kasladyak mamati noan. No anda kas na klase ti relasyon. Uno kas na nga talaga. Dagiti ada mabalin na nga duma. Ti bagawatak manong nemi kat talagang ada na itan. Nakaitan yan ni Daniel. Mundo na yung babae kat isot na tanyan para kini Daniel. Saritaan dagiti naganak, dagiti babaknang. Babaknang ko nak, tati babaeng or-orayon ka ni Daniel kat aga po iji Amerika. Kan mas kugaya man manong nemi ni Alma. At dagiti gundahoy nga kayat kong iwaksi ni Alma manong nemi. So ati maysa,
nga bigat manong nemi panagmiriandak nga si Marika iti dati nga pagtatrabahuan ni Alma. May sa kada kita katrabahuan at ipastig kanya, "Hoy, Bobby, kamusta ni girlfriend mo?" Daisy, sino girlfriend ko? Sino ba no saan nga ni Alma? Sanak pa nga sinong batan idi. Sagbay nga nakilive-in ka na nga Daniel nga baknang. Wine. Ket, kumusta man tayo ni Alma? Masikog ka nun, dandan ng anak. Intun ka ano, mat panagkasarda. Panangikasar ni Daniel keng kuana. Awan sa Trantana ang ikasar. Gabutan ta sa bali nga, ikasar na. Sus, amom, maminsan, masya na ka na dyan agayim ko. Abay, masyan ka. Siyempre, panagkunak at saan nga naragsak ni Daniel, Sir Daniel. Hamo ka din makunkunta kisuna? Na minsan ko lang nakasalita. Ket, dandahan ka noon ang anak. Ket, kumusta ka Roden? Kumusta matanda pusom? Iso ka di palang dayatem? Uy, Bobby, nagado kami ang pagpilyam dito, oh. Adaak pa, eh. Pasensya ka na. Ano yung bagak kang katipod mo? Ape ganda nga saan kung akmat tinakam ko manong nemi tanapintas met ni Tessie. Sino lang ito talagang adagar-garaw na. Uwan. Iso ti babae manong nemi maragsakan ng pagrepitan na duwaw na talo nga lalaki. Ito na itang imbaga na apay kayat nak amay inalo yun kini Rodel. Anya? Kayat nak amay inayon kini Rodel. Diba? Nobyo ni Rodel. Idi nagsina kami. Kit ni Efren nga ron. Pati ni Efren, among. Ato ti amok, among da kami nga tricycle driver. Agdidinamag kami. Nimit lang tesi manong nimit ng imbaga nga or-orahin na kanungamin. Tano siya kanon iti mga alam keng kuana, agistiktuan kanon isuna. Ngayon ko nakman itinakam ko manong nemi. Kasanon? No, hana maigitong palti karina. Tamangan no. Ad relasyon mi kas malakas pagarikan, kalpasan nagat makakita sa bali, isukat nakto. Kan talaga nga sang ang pulos ka may bawang ingiti sa bahan iti pusok manong nemi. Apay na ta. Talaga ka din nga dakas to nga puso manong nemi. Mamaminsan lang agayat. Kan saan nga pukawan tinamnama. Nagpasngay ka noon manong nemi ni Alma. Ket narigat ka nun manong nemi nga tumawag. Iti ayan, di kiti naganak, kan ti kapsat na. Dahil na manong nemi, ti pakadamdamagak kini John nga adyan na nga pada ka tricycle driver. Aging ga manong nemi, nga iti maysa, nga malem, iti makita nak ni John. Bayaw. Ay, api bayaw. Dahil napintas sa damag. Diyan ka mo, nung napintas na ito nga damag. Ngayon tikaw dyan nga damag ko, kat simangpat ka nun na dyan asawaan ni Sir Daniel. Hanya? Kat natulagan ti kasarda. Kasano ka rin ni manang mo? Isublinan kasta? Diyan ka mo? Baka agtalin na idlatamat ni manang ko kanong sadyay. Kahit mga asawin, saan nga ganito asawain na? Tsak nga rin mawatan eh. So nga, duma, tawag-tawag ni manang tap numamok no, niya
talaga amang pasamak. Ngam samat nung ka nang sumungbat. Manong nemi, diya ka mo no rumbeng nga madanak dinamnama wano sa. Tawag-tawagak mo manong nemi, tiya inted kanyak ni June nga number cellphone. Pasarisan nga agring, unattended. No agring, sa balit sumungbat, ibabawik mo no. Iti na minsan manong nga timawagak manong nemi ni Alman si Mungbat. Hello, Alma. Ni Bobby na to eh. Bobby. Kumusta? Ana, nabitas nga damag. Agawid akong sa dibalay. Agawid kan? Awan kadwam? Agawid kamin. Kahit mo sa win, nakaing agina. Intun bigat. Adakam dun sa diya palubos niya po. Alma, nakaorek nga rod matan ng kasta. Ngaman niya. Kaya't nakadipay, ininto ta. Arig na naganakabalasang. Alma, awan pulos pa nagpatingka tinapudno nga panangayat ko ka. Kansaan nga mabanog to'y pusok. Gabuti patpatig ka hunay-hunay. Na isang sangente ayat mo, Bobby. Naidumduman na itangayat. Ketwen, oray na kaming harod sa dibalay. Intun bigat. Umay na kamtun itulnog. Ni Daniel. Uno saan? Baka no, saan nga ni Daniel mangitulog ka na kami. Di driver da. Manong nemi kas taori tiragsak ko ng oray iti kabigatan na. Nadlaw dananang kinitatang kinikamsat ko iti kinaragsak ko. Kahit asawan nito nga ragsak mo, Barok. Para matlaing kanyak ni Alma, tatang. Anya? Agawid dan nga gina. Simangpat ka nun di asawain ni Daniel. Saladak mamati na kitang istorya, Barok. At nakadimat kasta. Nimut tatang. Kahit mo sawan, inaramat laing ni Daniel, ni Alma, tapos ni Kastakit, at pagparausan na kasjay. Kastamat na nagdibabak na, kasla talaga tangin nagdibabay. Gabutan ni Daniel tinaggastos iti pa naka-ispal, pa naka-operar ni nanang na kasta. Wantang, nalawag man ti istorya kat. Kahit, agawid na nga gina. Na napututan ni Daniel. Napututan na. Api nga sa harod hanggang igawid ni Daniel, di putot na. So igawid na tatangkit. Adamit asawain na, aganak tumod di asawa na. Sa bagay. Baka no, saan nga kaya't di babae, nga kadin na noon, alain na di putot na sa bali. Ayun, di ba kasdawak? Amo nga talaga di asawa ni Daniel. Nga anda kinabalay ni Daniel, sakbay nga kasawa da. Dito dyan ka mo, tatang. Di pa nagkunakakit, saan na siguro ngayong bagbaga, inlimad da. Tanong naamon dyan babae, nga damat kapkabalay nagayam, pakano, agbabawi. Ay, saan siguro nga agbabawi, tatang, kapata, naitan nga rin tunggal may sa katakwada. Natulagan idi, pailaing ma, di pa nagkasarda, wano pa nag-asawa da. Sa bagay, anda pala kakastaya, tantani. Hindi ugma agad siguro kasta. Tatang, anda pala yung ganag babak nang siguro may panggipti negosyo. Hindi agtawid ti negosyo, agkasusyo na kita naganak ni Daniel, kan kita naganak na asawain na. Lala. Medyo makulkul ko, pati panunod ko, bang pampanunod ka na kita kasi istorya.
Kabigatan na manong naming as taon iti gagar ko nga napan iti balay da alma tapno may saag ka iti aguray. Kanak pa sumanong naming magagara nagnaganak ken kakabsat na nga mga urayan. Kini Alma, nagramamatan ti anak na. Pati ni June. Ana, bayaw. Mapasamak-samak lang ti panagbayaw ta. Kinunak. Parang manong. Oh, di ka ba nagpasada? Urayak ni manang mo. Magagaharap kung tila makakita kayong kuwana. Saan nga ni Daniel timay nang itulnog ka na giti aginama nun nemi? Wen, family driver da kano lang, kan sa baling alugan. Simabat ka mga dagos manong nemi at adag sa dengan ngalugan. Kaya di makita ko ni Alma. Nga da, uba na manong nemi nga maladaga. Maladaga ba lang? O ba'y makatawan na? Tiin na ni Alma timuna nga simublat nga nangkarga iti maladaga manong nemi. Siyempre magagaran di kiti agasawa iti apuko da. Di kiti ba't kakabsat manong nemi ni Alma tinagtulong nga nangidisaag ka nangisarak ka nagiti gamit di kiti aginan. Alma, kumusta? Babi. Nakipaguray ka gayam dito eh. Wen, kas nakunakin ka, magagara na ka mga uray kang ka. Kada kayo iti anak mo. Babae na lagi di anak mo. Babae, ni swerte. Swerte. Swerte tinagan na. Baka no, next month kat mapupunyaganin. Next month. Apa nga next month pa lang. Kahit kung igindan ti kaaldawan ti kasar, da Daniel kini Christy. Anya, apa yung igindan mo? Isot kayat ko yun. Next month, into no 8, doa lawas pa eh. At kasar to na dito ha. Grande nga kalaysa. Ang grande. Kapag agpadpada nga rin baknang, dagitinagan na kadakwada. Ken from America. Kasta kaya. Kasi maluksaw ka. Hana ka maluksaw. Saan ko nasusuro ng inayat ni Daniel? Numang pinapututan na. Gabuta siya, tiba't patig mo. Babi, nakasagana ka kading mga bilang nga nagtawad kang ka ni swerte. Kasta't kinapatig kinapudno ti panagayat ko kayong kalma. Kahit ko ipanagnek kang ka. No kayat mo, paggadanantan ti bunyag kang kasar. Hala, di mo kayat? Nga gadan ba't ti kasar ta? Iti kasar da Daniel? Kaskari ng kadingarod. Or simple lang. Or iti quest lang. Saan ang tubalbaliwan ng kasariting? Simbahan isunto kayat mo? Babi, kahit mo ka di palang tikas kanya, ure mamin ado nga ganak kabalasang Alma. Saan nga mabanog ti pusok nga gururay? Saan to nga agbaho ti ayat ko ken ka? Kasto ti kinapudno, kahit ko ipanagnek ken ka. Manong nemi idi maamuan datatang kininanang ti panggap ko kastaunan ti panagkidkid da. Tila aramid mo babi. Kasano laing ina ita anyat adda ka na dyan nga Alma tapno nakastagat kasla agpatpatay kang agangga king kuana. Tatang met. Kaslasan nyo napadasan tinagayat tinapudno. Iba't patay ko ni Alma. Wala nga addaanin din anak. Baka no saan mo ito maipatig dyan putot iti sa bali. Tatang, tinapudno nga agayat. Kat awan ti samiran na. No sino tinapatig kada di patpatig mo, ipatig mo man. Ang nakasagana ka ka din. Damat sa kamasin mo ornong ko tatang na man. O simple lang, huwes. Hindi pagkasaran mi, sibil. Maangito iti
function hall, makater. Kabay lang tatang. Babayin itutulong iyo. May manugot ka din ni Alma. Panunutan na kanupay. Kaya napindasunay kong daway. No, tikaldawan tikalay sa Daniel kanti ang asawain na isuntumat tikalay sa amin. Manong nemi kasta nga ron tinapasamak. Kat kalpasan ti kasar, manong nemi kasar mi ti huwes. Nabang kami matlayang iti simbaan na isaruno ti bunyag manong nemi ni swerte. Manong nemi iti pa nakamabunyag ni swerte siyak tinikabil sa jay nga amana. Nakalpasan deta manong nemi pinabalbaliwan ni Alma iti panakaristro ni swerte. Blanco, ti ayan, ti anak, ti nagan, ti ama. Iso nga siyak tinikabil manong nemi nga amana. Iti papeles manong nemi siyak ti ama ni swerte. Inyawid ko nga ron dagiti agina dito'y balay manong nemi kalpasan dedi nga pasken. Kat numampay, at dali kita misuot nga badlaw, dadanang kinitatang. Pinagananos ko ni Alma. Alma, ananos lang. Babi, kaslakay kahit ko agyan sa di balay. Amo kamawatan na. Ore sa mong ibaga, madlaw ko. Sana na, sandak akayat na ginaganakan ka. Alma, isungan ito kakunakan ka, pasensya ang inan. Isungan dili mabalin, makalawas na lang nito'y. Sa tamat lang nga, agnaid sa di balay mi. Saan ka di nga nakababain, no sakti makipagnaid ka na kayo? No, kahit mo akit, ikarigatan titi, mga alat ikasera ta. Manong nemi maawatak direk na ni Alma. Gabutasan ko ba't nga mga papilit na tatangin na nga sila awatan na namin pinsanin. Ngagbaling nga manugang da manong nemi ni Alma. Kan kasla awan pulos ti interes na tatangin na nga sumumblat nga mangkarga iti saan damat nga pudong nga apuko. Iso nga ni Alma manong nemi din natong pala. Nagipagnaed kami iti sidong nagidinaganak kang kuwana. Siyak manong nemi di simbang puwet, ana isang puwet, iti na kay kamanga. Yung maglaki din dati nga talaga nga nasingadak katakwada. Ay, babi, tatang, napasamak mo laeng, nga nagbaling nga si katimanugang mi. Kaya, agyaman sa mo nga, pinaay, di kali kagom ti anak mi, nga dito'y kayo nga gindeg, dito'y kayo nga agnaed. Kamayatan nga, manggit kita kayo ti kasera yo, wano saan kat, mabalin yung mga patak, ti balay yo. O nagaganga lang ang balay, tis nalawang dito nga solaro. Basta nga ti planong tatang. Jesus apoy. Mawatak mat ka din kiti naganak kang kada balayan. At ori ta kami, matakat sa mesa, handamat nga po nung apo ko. Ti anak, ti asawa, ti anak mi. Angem siguro, ito no, agadin ni swerte, akit apo ko doon nung kaputpud no. Umay danto nga tamat dun suwarong kar dito tapos sarong karan dati apo ko yo. Uno apo ko me. Oen manong nemi dinublek iti nagtrabaho, naggagagat. Tapos nagkastagat manayonan ti ornong mi para iti panangibatagad dermi ti bukod mi nga balay manong nemi. Kat babayan, iti kirit ko, manong nemi, siyempre, nagkakaligagom ko nga nangrugi. Nga nangpatak dari ti balay. O regagangay pa ilang nga balay. Wahin manong nemi. Kariti, bukod min nga balay, kini Alma, dito yan manong nemi. Nga nasa labararan, iti panag
birthday ni swerte. Awan, nagdidimdim tayo nga problema may asawak manunemi. Kan talaga met, kano kasta nga kargaik ni swerte kita. Para kanyak, putot ko isuna. Nga oray idi, tanapututa ko manunemi ti asawak, lalaki, Bobby Junior. Talo idin ti tawan ni swerte manunemi nga makaiayong ubi nga cute. Idi adda-ading nan. Adadan ti raksak ni swerte manunemi, idi adda-ading nan, nakasarsarita nan. Idi adan makatawen ni Junior manunemi sumat ti panakabunyag ken na panaka angay ti first birthday na. Kanidi nga pasken manunemi isumat ti dating iti problema. Nga ti amok idi manunemi ket saan nga mapasama kang problema ti amin. Nakigtutak kabayatan ti birthday party manunemi da nagsardang napintas lugan iti sango ti balay mi. Nakiktutak iti mambigbig ko ni Daniel. Alma, ni Sir Daniel. So, peso. Apay nga ta? Umay nga ta maki-birthday? Sambat ng birthday ni Swerte ha? Birthday mi ni Junior. Awam mo ti makalagip nga mangsabat kang kuha na kada kami ang asawa manunemi. Nagsalsalud laeng kadagiti masidgan na kat itududamat no sa dinut ayan mi manunemi. Imasidek kada kami. Ay! Alma! Bobby! Dakay mo asawa? Dakay mo lang nag-asawa? When? Kat panakabunyag kan first birthday na ito may kadua nga anak mi. May kadua nga anak yo. Wano umuna nga anak yo. O may ka maki-birthday. Ano-ano sa mga sir? Dadya tila misaan. Nanganakon. Meron na naman takas nga oras. Aldaw ti umay ko. Alma? Daniel? Sa din tayo ni swerte. Anya tirantam iti anak ko. Mailiwak iti anak ko. Kahit ko makita ti putot ko. Anya tirantam ken ko anak. Kahit ko nga makita. Sa din tayo na. Manong nemi na pasnek. Dagiti ububing nga pada ni swerte, iti banda na iti daya, nga gaayam. Nadlaw na siguro mat manong nemi, nga dabaro nga sa nga ili, ori sa aming imbaga no sa ayan na, voluntaryo nga imasadig ni swerte. Iso ka dito ni swerte. Hello, iha. Pa? Ma? Ay, sino iso na? Sakbang ibagamit ipod no manong nemi mo sa sumungbat kami kini Alma ni Daniel mismon tinangibaga. Kageddan ti panangkarga na kini swerte. Siya tipod no nga ma'am. Ay, jakayat. Ibatanak. Naggulagol tubing manong nemi. Ngam sa angin ni bata ni Daniel. Siya tipod no nga ma'am. Ha? Adot kwarta. Kahit mo, kang kati kwarta. Manong namin napin ng enroar, ti wallet na. Kat, inrapin na, inlunoktan sana. Dagito yo, kwarta dagito yo. Adong aring libre mo kwarta. Itad ko keng ka, ha? Di kaya, impatanak. Manong namin, inibatan metlahin ni Daniel ni Swerte.
Sa simbaling pangpang kanyak, manunemi siya ti simbaling pangpangan na, inanakop na ti may isang asakak. Kinaragak mo't manunemi. Swerte, anak. Baka nakiting nga, isa ka na tipod mo nga papang ko. Kitsi ka man ti papang ko, papa. Daniel, noon niya man tirantam, mabaling ka din nga, sa muir na ita. Dagmat kami na amo nga dakas nga pasken. So, aloan, sige. Baliwag to timumas siya. Ngayon niya talaga tirantam. Umay ko alain din ako. Umay ko alain ni swerte. Aramidag ti amin na pamuspusan. Tap na maalag na. Daniel, apang ang interes ka kenkwana. Kabutasan kami nga madaan ti anak ka ni Kristi. Manong nemi nagbaling nga dakkel a problema mi ti amin. Kasla kayat ko manong nemi ti pumano ito dayta nga lugar ket mapang kami iti lugar nga saan nga masaraka ni Daniel. Hangin. Damak nang da Daniel manong nemi. Maaramat dati kwartada a pagsapol wenno anyaman dita a pamuspusan. Kung nangarod datatang kininanang di kita naganak kini Alma. Ay, dakkel ti karbagan ni Daniel anak ko. Kat no ikortena ti amin. Mabalin na nga bayadan di kiti abogado no juez nga desisyon na niya. So nga dakkel ti pamatik anak ko nga. Sos, mapukaw tayo sa akin din ni swerte. Kas napakatayak no mapukaw to inaunang anak ko, tatang. Kinunamat ni Alma ngagsang sangit manong nemi. Ore siya. Taoresan ko apod nung aputot. Kasunod pa nang ipateg ko kini Junior. Kas tamat pa nang ipateg ko kini swerte. Nakita yumet. Nga aday ni Daniel. Ngimbaga nang isutpod nung amana. Naggulagol. Imay kanyak. Gabuta siya ti amo na amana. Gabuta orin o maamon na talagang sang siya ti pudno nga manang siya ti amana para ken ko. Manong nemi imay nga agpaiso ni Daniel ito sumuno nga bigat. Inanatagman manong nemi ti saan nga napan nagpasada ti yururay kung aron ti yumay. Nga saan lang agbay may sa manong nemi. Addan abogado manong nemi akaduana. Kada kami mit payman nga saan nga nakaadal, di maamo tilenteg, inosente kami. Tilang amuming elabang kada jerik namin. Nanaruna kini Alma nga iso mismo ti ina ni swerte. Ay, Babi, Alma, kanda kayo, tata, nana. Imayak manenta, kahit ko nga talaga nga maalat ti anak ko. Tiputot ko, iti anak ko. Kinanto akong ti abogado. Tapno may lawlawag kada kayo ti amin. Tapno ti kasta, saan yung igawid pa itubing. Daniel, iti na minsan ko man, ng panangisaldak ti kararawakin ko. Saan mo ko man nga ulitin pa eh? Awanan ti ragsakmino. Mapukaw mi ni swerte. Alam ko man ti problema yung kanadaman sa bali pa yung anak yun. Nakasimsim pa eh. Unang saan nakakayat ni swerte? Maawatan ng tumadlang ti amin. Awan ton ti marami na no anta kanyak. Ada iti denak, ada iti den nami. Kasanon no, iruruman to ti asawa mi suna. Nagtulag kami kay ni Kristi. Awangan no, sinsin na lang umanugot. Mangadap kami dahil tatrantami.
Kaya mapay nga mga adap kang palaang, kadadamot putot ko keng ka. E balik ka sila adapsyon madlaan. Isungat ginayabak ni abogado, tapos ni kasta kita may sagana sigo ti papeles. Nga adapak ni ka, adapan mi ni suwerte. Tata, nana, agad di ka nalawag ti amin. No hanggang maawatan di kito agasawa, baka na kayo ti makaawan. Ti makunak akit, may panggap iti deta nga banag sertan yan ako. No asin no ti kayat di ubing, isot matungpa, saan ka di akastator le? Kinunamat ti katugang nga kalalaki. No adata iti korte, mabali na kasta. Ngayon ti bagbagan ni Sir Daniel, kada kayo kakapsat, ti pa naka-adapt. Ti pa naka-adapt ti ubing. Ibilang yung laangin nga saan nga ni Sir Daniel ti pudnong amana no tiranta na kat mga adapt. Ampunen na. Kasanong nga ro din no sa nga kahit ni swerte sumurot. Pabalinda nga ipapilit. Ngawan tumaten ti marami dan ti ubing no dan ti sidong ti amana. Ken ti bilang na ina. Di lang mabalin na to nga. Saan pala ka na gitoy? Panunutan mo palang yung bag. Ikan ipapas mo palang ti. Kadin na ti anak mi. Alam ako na, Sir Daniel. Okay. Sana kayo ang pwersahan. Tapos nagasta ka dayuat ko na nga naulpitak madlaw na. Tilang imulay ti panunot mo, Alma, panunot yo, Bobby. Saan kong alain, gabutas ti amana. Ngem umay ko ampunin. Tapos na nalaglagan lang awatin nyo. Ipaampun nyo, yan tayo nga, adamat anak yung junior. Ken, adan to pa'y adi na. Ken, panunutin nyo ti masakbayan ti ubing. Sigurado, ngano ti denak, iti den nami. Agbiag ak sila may sabak na. Ken, adamat ito ni atorne, nga mga rami pati kasuratan, malaksid nga, ampunin mi, mabalinta kayo pa tulungan. Papintasin tayo iti balayo. So, nakita anak yo, tulungan tayo ito para iti education plan da. Ano pala kayo, Tiyo? Sige. Sir Daniel, pagsasalita amin to, kailangan mo na. No, makapanunod kam ton, dangam to mismo tutubawagin kada kayo. Tapno mabalin yung umay alain ni swerte. Kinunak manong nemi, kadaytan tinagpatinggan ti saritaan, mikat nagpakadad na. Nanganadong nga haka-haka manong nemi, nagadinaganak kan kakabsat ni Alma. Kastamatan kini Alma. Bobby, amok nga saan nga sumardeng ni Daniel. Naging ganti na mahalan ni swerte. Numambikas lang mabriyat ti barukong ko. Kahit nakatingasohan, mapukaw ta ni swerte. Alright, adamat kondisyon na, mabalin na tulungan na tayo. Amo katong palindeta ni Daniel. Kan may sa, mabalin na itong atamat na sarsarong kara ni swerte. Nga, ipalubos na nga, umay pumasyar dito ni swerte, uno saan, datayo iti pumasyar iti ayanda, kahit lang makita ni swerte. Alma, awan ba't lang kasking kang desisyon nga inana? No kaya't mo nga paedap. Si kamidlat kang rang desisyon. Ano man pa isang ko apod no apod ito ako lakmanin. No kasadot pa nakabriyat ti barukong mo no apo ko mo ni swerte. Kasta akmet. Ngam na talaga, anay kari. Nga saan nga dumakil ni swerte ti sidong ta. Nakasagana ta nga mangawat ti puno.
No daduma man nung name kat umayag sumarong ka rito balay ti ay datatang kininanang nga kapsat ko. Ay, kumusta ti biyag, barok? Gusto lang. Tang. Ano ti damang nga nagwarwaras dito eh. Nga umay ka no alain de jay Daniel, jay anak na. Uno putot na. Putno na ito tatang. Maaramin na ito talaga isot pa. Una yung ti papeles, siyak dama. Ay, orayan niya papeles dito, barok. Ngayon ti kinapudno, isot kinapudno. Kasla di yun sakit kayat. Nga ited. Uri sa amin kaya tatang, no? Talagang isot na ikari. Simple. Uri kita damat ni Junior. Sa mesa. DJ tumat inauna nga anak di asawa mo iti agswerte at swerte karon. Gabot agbi agabaknang. Baka naman makapan pa siya di Amerika. Baka indun dumakil kita. Maamon nan tuti amin. Baka matulungan na kay tumet. Baka isot swerte yo. Gabuta swerte tinagan na tatang isot swerte. Kung tumakin, isot makatulong ka na kayo. Sige. Noan niya tinay ako nadama. Tatang digat isot mapasamak. Manong name noan niya tinay kat isot mapasamak kay bagbagak. Iriagring ti cellphone ko. Di Alma. Adag dito balay, Mike sarong karan tatatan. Apay? Ni Daniel. Apay ni Daniel? Ada ka dito? Pilitin ng ngalan ni Swerte? Haan. Ni Daniel. Apay ni Daniel? Apay kasta ti aksyon mo kaslam. Madandanagan ka. Napaltugan ka na tayo ni Daniel. Kasano ka na mo, ama? Langig ko iti radyo. So ita ti madama. Ibad pa damag da. Datang, luktan nyo naman ti radyo. Tumingig tayo. Kitpud naman ang name. Iti ospital. Dead on spot. Ngamin taray dalang iti ospital. Dead on arrival. Ibagbagada man nung name, nagibales. Gamot na si Muko kanumot nga dagos, tinang paltug ka ng patay kang kuhana. Dagam kalablaban naman nung name. Manong name, tinagtungpalan na, resulta di damag. Dagamat, babae manong name ginamat idi ni Daniel. Nga nagkari ka no, ngamsan nakanumat na tinungpal ti Karina. Kapsat deta nga babae manong name, tinangpaltugan ng papatay ka ni Daniel. Manong name kasla, namin pinsan, ano solusyon ti problema ko nak. Taawanin ti claim kini swerte. Nga madumatag ko na manong name nga sayang ka no. Saan ka no nga swerte ni swerte, tamalas. Saan na kanumat lang napadasan, iti agbiag abaknang. Unong makadanong kumasa di Amerika. Kaya mo kidi manong name kat di asawa ni Daniel, iti balbaling o may mga dap kini swerte, ngim sa aming nga nauray. Takalpasan nga makabulan, sipod na itabon ti bangkay kano ni Daniel, nagsubli ni Christy sa di Amerika. Tanam naman mi idi manong name kat dagiti naganak, kini Daniel, nga lulo ken lula, ni swerte kat isuda kumat umay, ngim sa aming ida na uray. Dumanan araw kupek ni swerte. Apay, puro ko panakmanin, papa. Anak, saan na kamit lang na pukaw? Apay ko mga mapukaw da kamin. Umay nakalain na di, nangumba di kanyak, di kayat. Awanin ni Suna, anak. Natayin. Ay, natayin? Gunguna na umay nakid din nalain. Di ka nga mamati no, bagaming isot po nga, ma'am. Tsuk mamati. Sikat ipapang ko. Nilagsarita kami kani Alma manong nemi.
Saan tamit lang na pukaw ti anak ta. Ti swerte ta. Alma, saan ka di masayangan? Ape ko masayangan ak. Adamin mga magbaga. Nga pimpinas kumamit lang no. Saan nga natin ni Daniel. Tapos numaala na ni swerte. Kat ni swerte ti mangitag ay to kadak tayo. Awan na niyaman na kanyak. Nukas tasama niya sut na napasamak. Babi, oresan tayo man nga bumaknang. Tinaskan ka agdadan na tayo ng pimpin na tek. San ka di? Umanayan ti kasi nga napasamak hindi kanyak. Nga naisaldak ti bagik, may ispalayang ni nanang ko. Nga sabi ko matawan to dumdumteng nga dakala problema. Babi, baba hindi pa nagtinulong tayo. Pumintas tumit lang ti biyag tayo. Manong nemi, di pa nagtinulong mi ti asawak nga nangged. Itilikodan nga duwan ti anak mi. Nga nanayunan pa iti maysa manong nemi. Ni Swerte, ni Junior, kastameten kinilaki. Mahilig unay ni Alma pa. Kadagitay nagan nga makaedad ka no ti Swerte. Swerte, kanilaki, manong nemi, di kitudua babae nga anak mi. Pakiramanan mo ni Junior. Ngabuta nagigan idi manong nemi ti asawag iti karinterya kat nakasursuro manong nemi idi no kasanot pa nangasikaso ti karinterya. Nadaan kami ti puunan manong nemi babayan ti bubulod mi iti ababang interes kat nangipasdek kami ti karinterya nga dati asdek ti balay mi. Taisod daludal ngamin manong nemi ti adu nga tao no duduman ti ayat. Pimpintas ti biyag mi manong nemi kaput ti nga negosyo. Napatakkel mi ti balay mi. Wen, talaga nga duwa ti swerte ti biyag mi. Da swerte kinilaki. Talo pa yun, manong nemi nagbalin pa yun nga talo ti tricycle mi. Ipaspasada mi ti duwa ay sa bali ti pangipaspasada kini duwa ket siya ti pangira parapin ng magpaspasada. Uno pa naka-service mi ti may sa tricycle. Manong nemi tinak panagan anos nga nangururay kini Alma ajak pulos na ibaw ingit sa balit pitik ti puso. Nekari nga talaga nga awan patingga tinapudno nga ayat ko ken kuana. Ken napaneknekak nga saan nga mabanog ti puso nga agayat. Ti asin naman kakayat ko nga ayaten. Nagtultuloy manong nemi ti swerte kada kami ket daman digiti problema nga maalis tulay nga masulbar. Adaman digiti saan nga pagkinaawatan ti asawak ngem sa aming ipalubos ng mabigatan dahil nga sa aming pagkinawatan. Baka pagkinawatan kami madlangan hagos. Babayin ka na kami, manong nemi matultulungak na diri kakabsat ko, kanda ka na kanyak, kung madamang problema na. Kastamat na diri kakabsat, kanda ka na ni Alma. Manong nemi kasalsang ko namnamahin, akas to ti pagtungpalan tibiyag ko, tibiyag mi. Emte ko nandan, at takalat nga si kakapet kani Apo Diyos, kansang ka mo pukawan tinamnama. Ano yaman ti sirmata mga kayat magunod mo, babayan tinapigsan ti terminasyon. Dito nga rod manong nemi ti pagkasarita, kinagyaman ang unay ti anos mo ng urnos, ken nangibasa, kalpasan ngayon nakinsan ken ka ti Italiana. Sabi ko matadamat na ibatik nga andal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagilipadak nga dimngeg, ken nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Sabi ko nagtutuloy na ito nga programa, kada damat na kita mangitaklin, mangiburay kada kiti pakasaritanda. Toy nga rodagyaman nga pagaya mo, body. Mabagayan, thank you very much kada kiti nag-comment, thank you kada rin nagbuya, and kita awan sarday na nga nagbuya papagayam. Maraming salamat kada kayo. Yan, no awan kayo nagbuya, awan mo serbi na ito yung programa tayo. So nga, thank you, a million thanks, a billion thanks para kada kaya aming sa kapada.